Nakabenta ki khobor ke baman Khasi subscribe yo Antor News. Balei pi baro kini longi khobor bam takasni. Kajing ki sha athan jong ba arden mela basayomon ban pinbet halor ka reservation policy menta kelas dang tik lut ya baro akipat nong shong ka jilla. Wad ya ki weiru ki jat bin riu kum ki dkhar ki bla shang la sa hangni ha ka jilla. Na kalyang Antor News ubala sakhi ka jingwan ay mensim ki jat bin riu bamde ki Khasi ki wan ay jingkershan yo ba aden mela basayomon namar ba uyeng ha ka nongrim jonggi pahat ka jilla ban pinbet ya ka reservation policy. Habayo banya kran ba kite ki jat bin riu la yathu ba kite ki nongkershan ka Voice People Party hamme ghalaya ki iet yo ba aden mela basayomon bat ya ka party. State of Meghalaya. So, as supporters of the VPP, we subscribe to the views of the VPP. So, when the VPP is saying that the roster system is to be reviewed, we support that cause. And for that reason, we have come here to give our physical support and moral support to Baden. And we hope that he is successful in his venture. And we hope the VPP is successful in bringing about this change for the people of Meghalaya. We have heard mainly from the papers, and we've been reading and following the papers for the past few months, and this has been one of the whole planks of VPP. So from that time, we've been understanding a bit of this reservation policy. See, as I said earlier, because we are supporters of VPP, so we will go by the policies of VPP, what VPP has enunciated regarding the reservation policy. So from that matter, we definitely differ from the NPP's policy, and again back to we support the VPP's policy. Malpenangkap dengan biru. Ini bukan sini dagala siswa ya yang apa namanya bagaimana dibuat dengan singkatnya. Amar ini nama manusianya ya dulu yang orang mereka buat ibuan dagal rukom kapamili jur kapamnom katuk akor kapamili. Jadi kalau kita singkat pagi, amar kita pun jadi kapamau ini kita berjuang yem long ban bakla akhirnya jadi begini. Yem ko abane associate yem ko manle kerji ekonomi dengan ini kesinja kapamili akan penting. Pati pata hangi kena ay ke singkasyan wala daga sarkar ka kuman yem pe halukan no kala kapa ka sarkar kanang pen nang pen klanje lagi namar kata raung yemi ko kamu daga sarkar kapne panganan ki kan perkhatno ni ay maka sarkar kapsnap kapa ka sarkar kanang pene ngadang pen klai ye ke chimo jukat banan puteng ini kam. Aduh, pakai sarkar kan susu. Pakai ini kapan kita wah kalau bersong dia, bersong bat kinhap ban pendek. Ini nagale ke jaga om ke bersyaran. Nganum ni nagale ke jaga nganum ni, yang nagale ke jaga agak di syaran ke jaga. Ngani nagale cok nagale ke jaga. Ngani nagale kubur kerja. Ini nagale di mana ini? Boleh kurui di bawah, boleh sibuk, boleh. Second phase. From the border talk happening in Meghalaya and Assam, when there is a will, there is a way. Like a border kapagi impat kuah pabile Turki, di orang wala dekat cuak, saya lada dekat teman yela balei. Kata yang ini kapata ini sama Turki, kita hapo bersama, kita wakam macam di orang lah balei. Jadi kita sebelum arsak, hypocrisy. Kalau kita sarkar NDA kepada kalian kasih dalil yang muncul ya kerana hypocrisy policy jom ke sarkar jelas lagi kerana sarkar NDA. Dengan ini putin analyze kunsong mungkin ini kicingnya juga ke sarkar agri mat kicingta kibakta ini pat ini pat kicingnya juga ke sarkar hamil tawa pat kitmi ya kecil kompi konsama pada kecil ini jom kerjalah orang kau ini. Dalam rangka kami ini bagi penjur nanti semua, yang bagi papa, yang kelapa di borok kini kali kapor. It's now or never. Nama asyik orang bangan kendrian lagi kecil le, nama ladang yemla apa yemla asyik lalu. So it's now or never. Ini tingkat lagi kecil le, ini tu tingkatmen. Tapi bawan sekali kecilan, bawan bagi bentuk lagi, bawan mengalami slave, snowball what you want lagu komperkat kalau negatif,
aber du muslim one but I muslim one the chingek ke muslim one the chingek men bangin job amaruti agane ke yenne haru bangin the job yimmi nagani ke jaga haru bangin the job kuble shibor kuble isya darmo